Hello guys, meze mute, meze neza? Twe turashima Imana, ni fresh kabisa, ni fresh. Life is good every day. Turasuhuza abatuye impande zose z'isi, aho bukeye turavuga ati mwaramutse, aho bwije cyangwa bugorovye turavuga ati mwiriwe. Kibisanzwe turashimira umuntu wese wakoze subscribe, turabashimira cyane ku rukundo mukomeje kutwereka, uburyo mudushigikiramo nubwo hatabura abapinga ibyo dukora, ariko mu by'ukuri wowe udushigikira ukaba warakoze na subscribe turagushimiye cyane. Wowe utarayikora nawe turagusaba kugira ngo uyikore kugira dukomeze tubane mu biganiro bya buri munsi, tuze tukugezaho amakuru ku gihe. Rero taratangira ikiganiro cyacu turihanganisha imiryango yabuze ababo muri iki cyumweru. Turabihanganishije kabisa ngo Imana itange ihumure mu miryango yanyu. Ababuze ababo mwihangane, tuzabasanga twese niyo nzira. Uyu munsi rero topic turi buganireho, turaganira ku kintu kimaze iminsi kiri kuvugwa. Nibaza mwese murabizi, abakoresha izi mbuga cyane cyane YouTube, hari inkuru zimaze iminsi zisakara, benshi murazizi kabisa, ntabwo ari ngombwa ko tubivuga byose mu mazina. Rero ubushize inkuru duherutse gusohora ni ya muka Madame Evangeliste Felix. Muje mumenye ibyo mutamenye kuri iriya video yasohotse. Ukuntu byagenze rero, umuhungu bayisohoranye uwo bari kuvugana kuri call video niwe tutabashe kumenya izina, ariko foto ye muraza kuyibonaho, abamuzi baramuzi. Tuje kumwiyama. Usarire abantu guhemuka bamaze kubifata nk'ibintu bisanzwe, umuntu ntagitinya guhemuka. Ibaze iriya video bamara kuyikora, amara kuyirekodinga, bari kuvugana n'uriya muka Felix kuri ya peri video. Noneho uriya muhungu hari amamesaje twabonye bandikiranye, yarafashe ahindura nimero, yigira akoresha simukadi ya Congo. Noneho aramwandikira, baracatinga nyine, ari kumusaba amafaranga. Ibaze ko ngo yamusabye amadolari 1000. Ngaho nyumvira nk'icyo kintu, gusaba amafaranga angana gutyo ngo kugira ngo ntushire video ye hanze, kandi mwaravuganye, ari wowe muri kuvugana, ugatekereza kumufata video. Noneho warangiza no kuyifata ukabona ko bidahagije, ukamutera n'ubwoba ngo ugira ndije hanze, ukamuca amafaranga angana gutyo, idolari 1000. Wahinze he wewe? Wakoze iki? Uyu mujama sinzi izina ryiwe, muranyihanganira, kadukoresha umujama, ariko abamuzi baraza kumutubwira muri comment cyangwa se inbox. Uyu muhungu kabisa nta bufura habe na buki. Hariho abakomeje kutunenga batubwira ati ibyo mukora nta bwenge bubirimo, mukoresha amagambo atameze neza. Guys, hari uwo mwigeze mwumva twanika cyangwa se tuvuga ibyo atakoze? Hari comment nasomye baravuga ati ukoga abapasiteri barananiwe, noneho namwe aba YouTuber mugerageze uko mushoboye, mwiyama abantu kuga natwe hano ari mu iteraniro ryacu, tuyoboye abantu barenga 3000 birenga. Sibyo, ushobora kuvuga ni ikintu hakagira abo gihindura, uri kumva? Rero mwebwe mu commenting, ufata umwanya aho ukaja gukomanta muri comment,
swat ushatse gusebya abantu, ushatse gutuka abantu, ibiki ibyo dukora ngo ni ubupfu. Ndaza kubasomera amakomenti amwe twagiye twakira, ariko n'ubundi tiyo tubuza gukora icyo dukora, kuko icyo dukora n'icyo dushaka nitwe tukizi. Nta muntu twaje gusebya, nta n'uwo tuzasebya, si cyo tugamije. Ahubwo umuntu wenyine niwe uba wisebeje, twe tukaza kwiyama no guca ingeso, kugira ngo n'abandi n'undi wese utarabikora, naho yoba afite igitekerezo cyo kuzabikora, wenda agira ku gatima ko gutinya. Ariko mu by'ukuri ntawe tuba dushatse guharabika cyangwa se gusebya. Kambanze mbasomere amakomenti amwe yansekeje. Hari nk'umuntu wifashe arandika ati, Banyamurenge nshuti z'Imana, umutima wanje umaze iminsi ubabajwe n'abantu bafite channel ya YouTube, kuko mwakabije gusebanya. Uri kumva? Arongera aragira ati, turanenga abakora video z'urukozasoni, ariko namwe mwabaye aba agent ba Satani bamamaza imirimo mibi. Erega mwe murushaho gukwirakwiza izi video, please nimureke. Guys, hari umuntu urabona video, dufate nimba ari iriya video twari ko tuvugaho ya muka Felix, nije wayizanye, cyangwa se kuba ndi kuyivugaho, ndi kwitangaho analize nayishize kuri YouTube. Ahubwo nuko nawe we wakomanse wayibonye, usanzwe unayifite muri telefone yawe. Rero kuyisakaza nuko wisharinga abantu bawe, uri kumva? Ariko nje kuza hano kuri cano kavuga, ntago mba ndi kugira, ntago mba ndi kwikwirakwiza, ahubwo mba ndi gucaha n'abandi bumvireho. Ahangaha wavuze ngo turanenga abakora video z'urukozasoni, natwe nico kimwe nuko nguko nyine turi kuza hano tukavuga ati, wenda nawe ahari ari kwicuza kandi araza kuhakuramo isomo. Nibyo aricuza muri uno mwanya, kandi ahari ntameze neza muri aka kanya wenda, ariko nawe arahakuramo isomo, ndetse azagira n'abandi inama. Uri kumva? Undi nawe arifata arandika ati, abanyamakuru batize, urafata umwanya ugasebya umuntu mwisi, si byiza gusekana. Nawe byakubaho cyangwa bikaba ku mwana wawe. Muje mwiga muve mu bujiji, nta nyungu zirimo, kabone nubwo yaba yabikoze aramaze. Ninde utazi ubusa bw'umugore? Guys, ngaho nyumvira kino comment, urumva? Ahubwo ico no kunganiraho wewe nawe yawe, ahubwo uko iraha hafi, nimba utabizi uri gushaka se kumukavaringa, hari ico twavuze kitariho. Ngo ninde utazi, ngo nimba yabikoze ngo aramaze, ngo ninde utazi ubusa bw'umugore. Ubwo nawe bwawe buraje buje hanze, nubwo atari byo kwifuriza. Hano twebwe ntago tuza mu matiku, nta nubwo tuba tuje gutukana n'umuntu ari we wese. Uranyumva? Ariko mu by'ukuri uzumenya imvugo ukoresha n'abo uri kubwira. Ejo n'ejo bundi wari kudutega iminsi ngo natwe ngo izacu zizaja hanze gute? Mugani wa Kado irakoze niwe wakoze inkuru, nawe aravuga ati bari barimo kumutega iminsi ngo wari gusebya abandi, ngo nawe ngo iyawe ngo irajije hanze. Arababwira ati mwibeshe, nunayibona uzayipostinge, nanje niyagira ubona iyanje azayipostinge, wenda nanje nzicuza mpakuremo n'isomo, nubwo mudateze kuzayibona. Guys, mu by'ukuri birababaje, ntabwo bisekeje nubwo umuntu aba anyujijemo agaseka, ariko cyane cyane twagaye uyu muhungu waje akifata agasohora video y'umugore w'abandi, umugore wubatse,
uri kumva, noneho yarangiza akanaca ku yindi telefone, ku yindi nimero, ari kumusaba amafaranga. Guys, murumva ibyo bintu kabisa ari byo? Murumva byumvikana? Idolari 1000 kubera video, nabwo ari we mwari ko muvugana kuri call video. Icyo nibaza, wowe iyo aza kugufata akagupostinga, uwo byitwaramo gute? Uwo byitwaramo gute? Rero icyo ndasaba kwiyamiriza abantu bakomeje gukora bino bintu. Mu by'ukuri si byiza, ariko byarinze bija hanze. Ntabwo ari umunyamakuru uba umusebeje, kuko abasanzwe yisebeje wenyine. Video ntabwo ngenda muri telefone ye ngo nyitore ngo nze nyikoreho inkuru, kandi twebwe inkuru zose dukora nuko ziba zimaze kumenyekana. Igihe mfata umwanya wo gukora inkuru, nuko mba numva kera amakuru yasakaye, video yakwirakwiye, ugira gutya mu mbuga ugasangamo video ugira gutya, ariko ntabwo tuba tuje gusebanya twebwe hano kuri channel yacu. Kadushimire ukomeje kudukurikirana, ukomeje kudushigikira. Turabasaba gukomeza gusharinga, nimba warakoze subscribe nawe utarayikora uri gucikwa. Turakubwira ati muri bwa bumwe, muri bwa rukundo, udufashe kore subscribe, ndetse na comment yawe ni fresh, like, utwungure n'ibitekerezo. Ku bashaka kwamamaza nabo turaje vuba, tubashiriho nimero munsi. Ushaka kwamamaza ibikorwa byawe ko bitera imbere, watugana, iyo service twayigufasha. Katubashimire, murakoze.